sinari ko ndosura kwambara ikirato fere. Imana ishimwe cyane nakize nta na paracetamol nashize mu kanwa. Yesu ashimwe. Amen. Ashimwe. Amen. Ego. Sinobivuga ngo ndabiheze Imana yankoreye ibintu byinshi byiza. Yarangijije iranyakirira umubyeyi mu butungane arashika Imana iramwakira ayaga twenga biduha icyizigiro kuko yakunda gusenga adusaba ngo nitumusengere Imana imwakire kandi ntangira isengesho Imana ko wumvise isengesho ry'umubyeyi ubikora uko ubishaka twebwe ntacyo dufise tubuhagarara imbere ngo turacana ngo turire ishaka ryawe nirirambuka après un mois Imana yaciye ibikora. Imana ishimwe cyane. Amen. Icya kabiri naranyereye ku isima ndanyerera nkunda ikirenge bino ry'ijisha ku kirenge ndababara cyane naciye mfata kakunye agashyira mu mazi muri kakabase gatoya nterekayo kabiri gusa sinari nzi ko ndosura kwambara ikirato fere. Imana ishimwe cyane nakize nta na paracetamol nashize mu kanwa. Yesu ashimwe. Amen. Sinovuga iby'akabuye byo kankoreye je nama n'amafaranga. Imana ishimwe cyane. Amen. Utanye n'Imana nta na kimwe abura kandi uyizeye ntamara amazi. Naragwaniriwe mfise aho kabuye mu mufuko ndaronka abansi mu mbavu bagomba kungwanya ariko Imana irahagarara irangwanira iravuga mu kibanza canje iravuga ati sinobabwira sinohereza nga ariko ndashimira Imana yankoreye ni byinshi. Imana ishimwe cyane. Amen. Dukomera amashi umwami wacu. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Abananje kwa gatanu nari ngaho ngo bwanje ntibyari byoroshe ariko ndashima Imana ko Imana yakoze igitangaza ku bugingo bwanje. Hari ijambo rivuga ngo dukubite imbwebwe. Ndashima Imana ko yasohoye izo mbwebwe ku bugingo bwanje. Ndashima Imana ko Imana yasohoye imihimbiri no kwezi Imana ntabwo ishimwe n'icyubahiro. Hallelujah. Imana ishimwe shingiro ry'Imana. Nanjye nje gushinga imari nyene kwivanye n'ibyo ku munsi wa gatanu nyene. Nanjye nabagiye ngaha nyene batubwira ngo ati ubu ni ugukubita imbwebwe. Yego hama batubwira ati n'imihimbiri yose no kuyegeza inyuma. Turaza kayo turasenga. Je kuva muri 2015 sinari bigere mbona umugabo wanjye atahana ikintu mu rugo. Nari mfise ikibazo cyane. Burya rero tuba turakubita izo mbwebwe naza navuga ati Imana ni mbwebwe ziri mu mugabo wanje ndagusabye zisohoke. Ndabandanya rero kora kikubita nkavuga ati Imana imbwebwe zindimwo zisohoke. Yesu umugabo wanje ahari nazo nyine zisohoke mu izina rya Yesu. Kandi n'iziri mu rugo rwanje zisohoke mu izina rya Yesu. Ndakomeza iryo sengesho nyene turasenga turataha. Hageze gutaha batubwira ati ubu rero tugiye dukora amasengesho yo gusengera ubukene. Naho nyene ndaja ko ndasenga ati Imana jewe ndazi ntiwobishima ko jewe naba mu bukene. Kandi mva ngaha nizeye ko ubukene bwanje ndabusiga ngaha mu izina rya Yesu. Hageze ku mugoroba naciye batubwira ati muzakwemera yuko mwese isengesho ryiwe ryakoze. Mugiye kubona inyishu ku mugoroba. Muraza kubona inyishu zanyu ku mugoroba. Gize nk'uko umugabo wanjye ataje nagiye mbona nyine atahana ibikoresho byo mu nzu byose. Aratahana nyine ibintu byinshi ndavuga ati iri ni rya jambo batubwira. Ndamubwira ati rero wari ubizi ntoya. Twebwe uno munsi burya bishe imbwebwe mu isengero. Acarambwira ngo imbwebwe imbwebwe nizo bishe kweli. Arambwira none
winjiye mu rusengero gute ndamubwira ati izo mbwebwe ntizinjiye mu rusengero iburya imbwebwe ziri muri twebwe arambaza ngo n'imbwebwe zirinjira mu bantu ndamubwira ati burya imbwebwe izo zazinganutse urugo rwacu ati ubu rero ati ushima yuko zasohotse wowe warurutse kuzana ikintu hano mu rugo wewe imbwebwe zari muri we zapfuye n'izari muri je zapfuye rero ndagishima Imana nongera nkagikenguruka ndongera ndavuga ikintu kijyanye n'ubukene hashaba umuntu arambwira ati wewe ufise akazi nyabaki mbwira je nta kintu mfise ndiko ndakora kubera ubushomeri no munsi mu gatondo yaciye ambwira ati iga ahantu ukorere nakurumviye tuwa Samire ukore. Haleluya! Imbwebwe zapfuye no kuri kose. Uziko uyu munsi dusubira kuzihohosha ibyari buzima. Ijambo ry'Imana twasomye ku munsi wa gatanu ryari ijambo ninde yibuka aho ryari riri? Ninde yibuka ijambo aho ryari riri? Muri Luka igice cya kangahe? 13 hari abantu bawufashe kabisa. Luka igice cya 13 ku murongo wa 30 aho Herode yabwiye Yesu akamubwira ati uyu munsi urapfa. Yesu agaca abwira ati genda mumubwire ati genda mubwire iyo mbwebwe iti ndacakora n'ejo nzokora nsenda abadayimoni burya bajya abadayimoni zari mbwebwe nsenda abadayimoni nongere nkore n'ejo nahiga Yesu. Yesu aracakora rero asenda abadayimoni mu izina kandi abo badayimoni n'imbwebwe zituzitirira ibyacu zikatwonona zikaduteza indwara. Uyu munsi dusohora izo mbwebwe mu izina Imana ishimwe. Nahise gushinga inawe ku byerekeye ya noti ku munsi wa mbere nadandaza nkabura amahera je kuva mbakijwe shetani yacashakura amahera yose naronka nta n'ijana naronka ariko ubu bwaya noti guhera ku wa mbere nadandaza nkaronka amahera menshi. Imana nihabwe icyubahiro. komera amashi umwami wacu. Ndumva n'imbwebwe ziriko zirava mu mafaranga mu izina rya Yesu. Amena. Yesu yari yumvise ko yicwa n'uwundi muntu aravuga ati ikintu cyose kiza kwica ni mbwebwe. Natwe ikintu cyose cishe ubuzima bwacu ni mbwebwe turagisohora mu izina rya Yesu. Nagomba gusaba abantu bose bari ngaha bambere Imana amashi. Umunsi wa kane twariko turubaka ahantu turi ahantu hejuru kugikwa umuyede ari hasi carakoma induru ati nimururuke murapfuye. Kumbe tugiye kuraba dushitse hasi ikibambazi kiba cyashitse hasi usanga inzu yahereye hasi mu mushinge yasadutse babaze cyose ko hasi ndavuga ntakani kakabuye nama ngendana mu mufuko niko kankingiye. Uno munsi wari umunsi wa nyuma yuko bansohora mu nzu ariko Imana ejo yakingiriye ubuntu candaronka amafaranga makeya candayamushira acambwira ati niwigumireyo wewe nta ngorane uzozura ari habukebo. Imana mu minsi mikeya Satani yari yateye mu rugo rwanje ariko ubu n'amahoro turaganira neza n'umufasha. Imana ihabwe icyubahiro. Mwebwe zapfuye. Haleluya. Dukomere amashi Imana cyane rwose. Jeni ryambere ninjiriye ngaha ngo njya kwibubana njya gushinga inaye gusa kuko Imana yankoreye. Dukomera amashi umwami Yesu. Agomba mumpera amashi cyane rwose umwungere cyane. Jena mukurikirana ku radio iminsi yose kuwa gatanu kuva saa 8 twaba turi kumwe ku radio gushika buke. Jena abantu ngwe gushinga inaye ikintu kijanye n'ishano nariye.
sinigeze mfata umuti kandi bawufata. Arahetse iminsi mvuga ko nza gushinga intahe nayishinze ku radio ariko ambwe nkora tuyishinga imbere y'ishengero n'inzoza ariko ngumana ibitero mu rugo bw'ingwara namasenga iminsi yose mvuga ati ibintu bimbe ko muze gushinga intahe. Harageze igihe basenga batanguye gusengera abagwaye saa 10 ndavuga nti mane ibiganza byanje bajya kubikoza ngwaye ze kunkiza. Mugabo umugore kaba yaragwaye umutima n'umugongo ngatifate mu mugongo. Mugabo nari ngwaye malaria sinitaye kuri malaria nafashe mu mihogo kandi mbambara mu mihogo ya n'ubu murumva kandi batameze neza. Maze kwafata barasenga ate muri tangitano sino babwira ukuntu nasanze najyanye nadashwe nka saa 11 z'agatondo bambyuye ngo byo kujya kunywa imiti ya malaria. Ndabunga ati nitubyuka tudasenze kuko ntitubaka pa mu gitanda cyabanje dusubire dusenge. Ndasubira ndadagwa ibintu bimeze nk'urubeya gushikaho saa 4 nkiryamye ntazi ibyo ndimo. Nabwo ati Imana amashi cyane gusitangaza tukugera. Haleluya, haleluya. Ari tarite 20 kwa kabiri sigana tibagira. Imana ishimwe. Ikindi naco naraje ngaha turabona narantuma umuntu nogera kangira deliverance mu muryango ariko mbana nsaba imbabazi. Nagumye ntegwa n'ibitero negora programme kandi nako umuntu angira deliverance iranga kandi inshuro nyinshi nabitegura n'umudamu agaca ku magwara yari yibungenze bikanga kwava muhira ariko rero inyuma yaho ngira byari ibitero nyene. Umunsi wa kabiri niho yambwira mu mugoroba ngo numva umwana atagikina mu nda baramubwiye ko yo byahita ari 16 z'uku kwezi tugiye kwa muganga batubwira umwana yitavye Imana yeze de jour. Uva ku munsi wa gatatu umunsi wa kane nace namujana kwa muganga mushikana ukije genda kwa muganga genda mu masengesho cyandirirwa mu masengesho saa 6 amanagaruka mbwira ngo bujya bimeze uko ingurabe sicaje ngo umwana yapfuye ndiyirukana aja kubindi bitaro tigese ndatebe ndatwe kwakomeye aho hose kakunyu nama nakamemeye mu rugo hose nzunguruka kubera ibintu by'amabiza bikuze nduru ku mabati bikubita ijoro murango ndazi kazodufasha kabisa. Ariko rero ndavuga nti ntangorane. Ku munsi wa gatanu isaha 10 gutyo yo umwana yamupfamo kunyo mu mufuko haguma ngaha akaramukiza niho nagera namba ntisengera ndamukora ko ndamusenga kamwe ngo ndekura ndamukozeko avuga ati ni kakunyo mfise mu mufuko nawe nijya kumusengera nawe arasenga aheze nk'iminota nk'itanu mbona bara ibisebera mufashe bara propose cyaje ari yabicabira mu kwamwa bati Imana ihabwa icubahiro cyane gose. Amen. Ariko aho kunyu none umunsi nakazanye kandi amakandi nakazanye kuko cyo mankadrere ahantu kwishuri arateye ikintu cy'abadayimoni wanyeshuri bafatwa bamara nk'amasaha 2 batavuga cyane ruko kuzana kakunyu muhira ndagashira mu mazi ndabashira mu kanwa abadayimoni batangura kuvuga iyo baje bapfa baravuga ngo ni naka nati ndabaturira mu izina rya Yesu ndabaturira mu izina rya Yesu nabo ngo ntuduturire turagenda nimuragenda ati turagenda ushikaho basigara bavuga ati koko yabaye pasteur niyo bino basigaye bamamagara mugozi ni pasteur ni kakunyu kuzana akoresha mu kwizera no musire mvuye mu ati nana programme narifise kuzino nasanga mu gatondo umwana yari yarembye mu ijoro ndamusengera kakunyu ndakamuha mu mbabare navuze cyane mu gatondo nje cyane ko nakunyu ngeze nko ku metero 100 mvuye muhira cyane rukasubira inyuma nakubita n'ubukaringa waje ni moto je na papa wanje n'imfura jengi umwana agira gatatu tugeze mu nzira cyaca mu kiboga mazi kiraro cyacitse kibubanza acaca mu ruzi we yambaye isandari ni moto je nabandanye aserutse avuye mu ruzi umusonga akwakuka ntibakunda kwekera mu izina rya Yesu ndamufata wa musonga ndamusengera aho nyine mwibarabara abantu babona mu parking namwe ntagira kano kunyo kari gaturakira mu izina rya Yesu mbona arunamutse mbona nyine arabyizeye acabera gufata imoto tugenda cyane afata imoto ndabanyonga ndabashikana
ndabasize mu buterere mutamari haba burya rero ni byinshi gusa ndababwire ati dukomere Imana amashi iri cyari gukora kandi n'ubuvuzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muntu Imana imuhumugisha mu izina rya Yesu. Yari yashinze nawe kuri radio nyene turiko turigisha cyara telefona aratubwira ingene yabohotse. Tumva Imana yarakoze igitangaza gikomeye cyane. Turi kuri radio abantu barahabohokera bagakira, abantu bakabohoka bakadawa, amashana gasohoka. Imana irushirize kubabohora izo mbwebwe zihunge z'abadayimoni mu izina